بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala, mga bangsami, pagninami si Allah subhanahu wa ta'ala, palad mapipiyagi na watano, giyang kaya po sa giyang kaya Ramadan, na di tano di pagaminamin si Allah, tarimaan yan sa mga amal tano, sa giyang kutame po sa Ramadan. Ay mala, nasyapan tano niyan sa giyang kaya mga ulan-ulan, apo makatalinguma, taman sa mira o tanop man si ko pakatalinguma Ramadan. Mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala, titud na mala inimbi at terkitano sa giyang kaya sagad giyang kaya bulan na Ramadan. Ayad mala antap akini paliugat no Allah subhanahu wa ta'ala si arkitano mga uripan yan sa giyang kaya pakapamuas sa arkitano sang kaya bulan na Ramadan na antanong beloy ang mga muttaqin, antanong beloy ang mga tao maalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao mala ipanaguntaman ko simba ko Allah, mga tao masanggila sa dusa si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan ni mala pitriningan tano sa giyang kaya may po sa bulan na Ramadan. May sabab san mga luksami, mga pagaryami na magantano sa makampatausayan agyang kaiya kadidili kadu agyang kaiya tunay ni ba na kaangko ba si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu anto na uno ni mga rarad dili kadu nagu margan agyang kaiya pamana na kaangko ba si ko Allah subhanahu wa ta'ala akad nantan wa isaysa agusi ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakalukalwarin na makapananggilatano kataguntano sa kalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagu kataguntano sa adat si ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapananggilaan tano ubatan miyangkub si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So mga katiro na gusto mga galabak o pamanan na di dempatot si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagudiron dumadait nagusa ka mo tumambu ubatan miyang kubko nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga katiro mawatan din sa patot uban yan tiro na gusto mga galabak o pamanan mawatan din uban yan kagya kamanuto na nang galabak ka kaagya ay mataan na so aga matano aga Islam na giyan na tantano nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiyarutup wala giyang kaya agama saya malalalag na din nakakaparunyan sa batano pamagumani kasulangwan taman ipakasurgatano ipakadayatano sa giyang kaya dunia na palayad inaloy o nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam giti sabab pagaluin tano agiyang kaya mga rarad amarata nagudili kaduwag yang kaiya kaangko ba si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko na panudatan no kaaluya sa giyang kanan ang mga rarad marata nagudili kadu san ko kaangko ba ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam adaan tanwa pangaluin no anton onon mga buntal kaangko ba si ko Allah nagusi ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaantan no kapananggilai antan no may laya ginawa tano na ubatan no maalusod sa giyang kanan mga buntal kaangko ba si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na antan no ki makatubat antan no makapananggila ko una ang panudatan no pamanadar katano kaum au malakal maut agi amay kamatay so tao akapapantagan pegang ko binian sa Allah subhanahu wa ta'ala pegang ko binian sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na titud na margna kaulawla paganeron mga bangsami
bunta lagi yang kanan kaangko basik Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko to al-qawlu bi ghairi ilm gyang ko to pamana dinga di kapanarsari mamagusay sa gyang kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala ama nagyang kaya Quran agu gyang kaya hadith sa pamana da bangong katawi pamana bangad di ipangsara agyang kaya pamana di ka pamagusay sa gyang kaya agama Islam asar buka pamana na kabebetuang ka sa mapasangi ka pamagusay na mapya da bangkaw kagya ka manutong na nasabot sa gyang kuta pamagusay na ka na naton ini ba na dadak na kaon maguso ka pamagusay sabab sa gyang kuta pamana kapipikiran kaon sa ano mambu pamana may laya mapasang ka mambu ka pamagusay na titud na nang udili ka duka padanan sa pama na miya kalala andi ni ba na kaangko basi ko Allah subhanahu wa ta'ala gyang kana na di ka mamud imamagusay ko agama kana bang ka kagya ka manuto da bang ka paman na ilmu naguda bang ka kasangkapan o paman na kisabut ka sa gyang ka Quran nagugyang ka hadith na alag na bang ka din kagya ka manuto na tatadaro sa adirun di ka pamagusaya pada buntalanan na lagi dagyang ko to pama na kiprupan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala gyang ko ta kiprupan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kung mga ropaan kana ubag yung kiniropaan yan sa ginawa niyan gusto nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko Quran si ko hadith malag na so Allah subhanahu wa ta'ala na miya karaya-rayag kaya pakikilalaan yan kita no sa ginawa niyan sa giyang kanan Quran way kaya pakikilalaan rakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko mga hadith sahih na di din kepakai ubatan kagya ka man na lawan ni so kaya pakikilalaan Allah subhanahu wa ta'ala sa ginawan yan sa giyang kanan Quran naguso kaya pakikilalaan no nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko mga hadith yan sa amalag nagupuon sa ka aya kiprupaan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala dingon ni ka pamagusaya na kana ubama kapapasod sa giyang kuto mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala agu giyang kuto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na namata na pamanami ang kubukas Allah subhanahu wa ta'ala kadua bunta lagi ang kanan kaangko basik wallah agusik nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagiyang kanan adibud malbud akap kuku mga sa haram si kusay malag na daaba tunani ba na tarutop ebidensya udi na mga pasudan akapapakaharamang udi na di bun malbud akapakahalala nga si kusay ada pasudan kagya ka manuto na namaka pupuan si ko ayat wallah guna si ko hadith Rasulullah na gusto usayanon o mga ulama na malag na di bud margna kapngira nga haram na halalaya na isa na no pama buntal agyang kanan kaangko basi ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Imam Malik rahimahullah na ayakatiro yan agyang ko tatigin na lam yakun aslafuna yaquluna hadha halalun wa hadha haramun ma kanu yajtari'una ala dhalika wa innama kanu yaquluna nukrihu hadha wa nara hadha hasana wa nattaqi hadha wala nara hadha nagyang kay katiro Imam Malik rahimahullah apda ko patay imam kikilalaan tanong ang mga ahlus sunnah wal jamaa natigyan na mga salaf sumyangaw una ang mga mga sahaba mga tabi'in nakanaubaya ulawlayran na dibud margan na kibabangat sa muduliran na haramaya na halalaya panananggilaan niran ubas siran di makapanarsar sa kapkukumayran si kusay sa haramain na halalaya kaaya ulawla at tigu Imam Malik o mga salafus salih laydo mga sahaba gusto mga tabi'in na aya kalilidadiran diteron na nukrihu hadha ipkagudamyanan wa nara hadha hasana ay ilay na meron nagi mapya wa nattaqi hadha panananggilaan namyanan wala nara hadha dia miyanan na pamana na petindigan gitu pa may kalilid pakendag ka
basa si ko mga pamana mustalah o di na pugusan na term o mga salafus salih igiraad na ini ato ni ba na piyaki ko kumkira na ito na ilayan na yung si haramai halalai na gyuti kinagkakira kana buan din ni ko na tiar dera na haramanan halalaya o sa lagi do kay ilayatan ko sa bagi di bud na rimargan kapapangukuman yan sa giyang kai ang mga syai sa haramayan na halalaya o na pada na pamasa buntal kaangko basi ko Allah subhanahu wa ta'ala gusto na bitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada buntal lagi yang kanan kaangko ba si ko Allah subhanahu wa ta'ala gusto ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to kapag maatano si ko titwa benar madadalam sa giyang kanan kitab Allah subhanahu wa ta'ala gusto hadis Rasulullah apyad no katawan ka so titwa benar pitiro Allah agu pitiro Rasulullah na di nga di pagmaan ka ipilapis ka nagyang ko to pamana na sarag akala ka sabab busagiyang ko to pamana kabaya ka akaw nuta nagyang ko to abay aginawang ka na miya na pingka din na upama na mapagma ka agiyang ko to titu katiro Allah na gusto katiro nabitan wa Muhammad katiro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada penabuntal agiyang kanan ka angko basi ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kanana iddiaul ghaib ay malagna din ka digagya ka manuto na panginupunan sumigagaib saya malagna na lagi do di yung dikatir o sabagi nakataw nila na migagaib oay na nasulagi denan na pedenan kapagang kubatan o si Allah subhanahu wa ta'ala ka ayamataan na buang mata o kumigagaib na si Allah subhanahu wa ta'ala na did no pa maakakeparunian mapiap ni kapuro kay simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na did nakakeparunian abang katiruas ka nakataw na kamumusumigagaib oay pedepan nakagiyakaman uton na bunta lagi yang kanan kaangko ba si ko Allah agusi ko nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi yang kanan ding ka di ikapanulun sa mga bid'ah malagna apiyad denggulaw-law Rasulullah denggulaw-law mga sahaba denggulaw-law mga tabi'in denggulaw-law pataymam na malagna na mindegide yang asay nga katay na simba ini na langon apanglebakan nananadingad ni pambetun sa simba oway mapiyaw pamana na bendi tetambeling sa masjid udi na di isasayaw na tiga simba penanan ka pamana mapiya ka pakilayaw udi na napakabagro na paratayatan na pedenan sa pegang ko benar kasu nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegang ko benar kasu Allah ayam alag na beedem pena mga simba ipakasurgatan adar kita payagaw nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ayam alag na isanan buntal kapegang ko bang kasi ko Allah agusi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langun na ina dinga di tanani ba na sekekelen na tiga simba na napiya karag na nakad na yang abadakla tao kapeso di simba na kiyokom kasakagya ka manuto na simba na piya naguan ka sa mga balas oy na ay mabuam niya sa osabagi na tanto na madakalo pa ma din yan di perugan kapipikiran na simba ko Allah subhanahu wa ta'ala at akin di babsay ka na basimba si ko Allah subhanahu wa ta'ala pedepan bunta lagi yang kanan kaangko basi ko Allah agusi ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to paman na di nga di ka na nabi-nabi ay malagna na lagi dubang ka o pamana isa sa ibarat tagi na mga ko Nabi sallallahu alaihi wasallam udi na si ko mga nabi pamana paturunan ka mga buwa wahi udi na mga ninsan na di nga di ipamakalabas no pama ang mga tagin na pan nakagyaw pamana pupaki geda ka kung mga tawas ka mambunan na adna kibibida ka sa malagna na pumakailay kasi kung mga tagin na pan ka sa pamana lagi do pangailay Rasulullah gusto miyangaw ng mga nabi na pamana ayak hundasan na so lagi dinan ang manusia na ayak hundasan yan na penabi-nabi na so ka penabi-nabi na padana na pama amiyak kalala adusa kaagi tumatana asiko kay puso nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na din nakagiya ka manuto na pakaw mapananabi pada penabunta lagi yang kanan
kaangko basi ko Allah gusi ko Rasulullah na giye nga to pa man di bud mbar na angira nga hadith saya pitero ayo Rasulullah pingulaw lay Rasulullah na api akatawan na kadin yang ko to tunay ni ba na pirutan na kaw na kitab na nadi nga katawan na di makapupuon di ka kadagi sana diyan na kawan di bud mbar na angira nga pitero ayo Rasul na pinggil ba kayo Rasulullah na miya kalalaan na dusa pedepen mga rupaan na nagyang ka na nakaangko basi ko Allah gusi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to tunay ni ba na di ka di imamu ke ku mga tao oy asar bu ka apa man na di nga di mapamaguse na mapiyak abukegan na piyak ataw na nakabukegan na tunay ni ba na di nga di ikuan endegi dayanan ka gi pa man asar bu ka matetaru mapasang mambuy ka pamaguse pedepan lagi yang kuto apa mana di nga di tunay ni ba na kapanunutulan sa kabukegan ada benaron asar buka pupa kasi nga sumanga tao oway betar-betar sila sa kakait apa man ngairan mambuka bebayai tunay ni ba ang nakamakwa pusuiran an lalayong kakinan di makapamagusay na mapiyak ato nakad nagyang kuto mga tutulka na di benar na padakyan na miyak kalala adusa pegang ko benar ka Allah subhanahu wa ta'ala gusto ito ni ba na Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oriyan nanan mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala na miyailetan wagyang kanan ang mga buntal kapangang kuba si ko Allah si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pangintano si ko Allah kapanang gilananan o sabagi matatagukirananan nagu so disan katataguan na penalamat si Allah subhanahu wa ta'ala nagu pananggila sa ubasan maalusod sa giyang kanan na piyangaluitan ureno to na pangaluitan ang tuno ni mga rarada marata giyang kanan kaangko basi ko Allah subhanahu wa ta'ala paganeron na so Allah subhanahu wa ta'ala na ini tunay ni ba na piyayagian isad no pama miya kalala adusa nagyang kanan akaangko basi ko Allah subhanahu wa ta'ala saya malagna pada nagyang kutakatir Allah subhanahu wa ta'ala atiyana faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun malagna so Allah subhanahu wa ta'ala nabituan yan so mga tawa pegang ko beniran so Allah subhanahu wa ta'ala saya malagna mga mujrim mga tilaka miya makalana no pama kasusik Allah subhanahu wa ta'ala so ay malagna gupon sa ka na bangad babasta-basta kapag ang kubang si Allah subhanahu wa ta'ala gusi ko Rasulullah na igda kasagyan kaya katiro Allah ang tatigyan na did na makalawan sa pamana kalalalim so tawa ini tunay ni ba na ini tampon yang ko Allah subhanahu wa ta'ala so kabukagan nagupiakan bukagin so mga ito Allah subhanahu wa ta'ala na mata na tigwala adid nakapitagumpiyaw mga tao mga mujrim mga tawa di sanding gulaw la na did na tigwala subhanahu wa ta'ala kapitigumpira pada kaya ka manuto na marata arara dagiang kanan kaangko basi ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bituan na Allah subhanahu wa ta'ala sa aya manalagna mga sifatan na pa makakakapiri hagiang kanan nandi lagi denan lagi yung takyatiroon Allah subhanahu wa ta'ala tina innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allahi wa ulaika humul kadhibun mata nati Allah subhanahu wa ta'ala ayaman mga tawa petukasaniran su Allah subhanahu wa ta'ala ipetukasiran ko Allah subhanahu wa ta'ala so kabukag nasiran su mga tawa dia pamaratya amalag na gupong nga di imamukag pamana pegang ko benar kasu Allah na sipatanan da pamaratya na pitiro Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul kadhibun siran ni pamana mga bukag pada pamana marata arara dagiyang kanan kaangko basik Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa gupuun ka malaya mamukag gupuun ka malaya mapegang ko benar kasu Allah gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kita rembeng kadung ko kapan ako to na kita rembeng kadung ko mga bid'ah kagi di budung margena kawan kaptiru ang sa katiru ya wallah piya kaya ya wallah
agi na simba apia denggal baka Rasulullah apia pa man nakataon nakad agi ito na bid'ah na nasabab sa giyang kuto pa man kaya bubay nga sang uta kabagang kubang kasi ko Allah agu si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiter na begad oy kigil dekadin si ko kapan ako to nagu kigil dekadin si ko kaya kamanoto na mga bid'ah iti sabab pa siya gina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na ayakatiru yan na tigyan na asyirku wasairul bid'i mabnaha alal kadhibi wal iftira paman na lango na tigyan pananakuto nagulango na pabibida na ayad na sabapanan akapkid niyang kuto nagyang kuto akabubukigyan agugiyang kuto din yan di kapangkubasi ko Allah subhanahu wa ta'ala nilang man buka lang na pananakuto na di imbrak sa pamana mga mustahil okay na din hindi suda nagyang kuto pamana mga ilmu asubuso Allah subhanahu wa ta'ala ay matauron na ilang mabuo lang na pabibida kapambrak din na lang unda tigin nakate simba panaya umaniro na kasimba panaya okay api katawan niyan kana basimba na nasabab sa yung tadi di kapamrak kapamana na susabagi na pusar niya nakawiyagan niyan uway na nanatigin na simba panaya na gititi Ibn Taymiyyah ayad na kalilid sabab akapkid no agiyang kapkid nagyang kana nakapan ako to naguso mga bid'a si ko taw nagyang ko to pamana kapugang ko banyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala kabubukigin na nagiyan na pamay pananggilaan tano uway ولهذا أتيجين ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد أي ما لجنا sadin sa tawagina ni suwaso ini nga kapanako to agu mga bid'a na pamana tantud na mawatan siko tauhid tantud na mawatan siko lina nga parateya na usiko sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si imiya karanirani sa giyang kuto pamana kapanako to agu giyang kuto kang gelebak sa mga bid'ah na ginano pa may isa kadi dili kadua giyang kaiya kanggal baka sa giyang kai aton ini ba na nakapang ko basi ko Allah subhanahu wa ta'ala gusi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikapat amara ta'aradian na giyang kuto pamana kepapasar ka giyang kuto hidayah giyang kuto turuan ay malag na giyang kuto kaketuro kasi ko benar kaketuro kasi ko titu parateya kaketuro kasi ko titu sunnah Rasulullah sallam nagupo na ula-ulangan na pegang ko benar kasu Allah pegang ko benar kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kepapasar ka giyang kuto turuan oy saya malag na na kesuaya na peteri dedekeden na languan na kapanakuto na pekay na ka Uway, kateso mga kubur na ito na ikarata area tingin ako sundan sa kuburan na pumang nitanuron sa kuwan sa nga na ililabang sa na paman lokostan wa sa salaanan giyan nga na lokostan wa malaanan na tuwan na may ito na pagkulukid sang kuta kapan ako to taman sa imalag na ipangendo nga giya nga na kuwan nagpakayap simbo na nga na nakuwan ililabang sa nga na nakuba uway na giti sa bapa Peter Allah subhanahu wa ta'ala at tigina faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban liyudilla an-nas bighairi ilm inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin naman to malag na piyakatan na Allah sa giyang kay katiruyan asadin sa tawa pegang ko biniyan sa Allah subhanahu wa ta'ala iptukas yang ko Allah subhanahu wa ta'ala so kabukagan kaaniyan madidig sa mga tao uway nanamata natin Allah subhanahu wa ta'ala diturun wallah sa mga to mga lalim uway ay malag na yung takabasatan no kepapasar ka agiyang kuto tunay ni ba na turuan uway gupo na kang kuku agalibak ka nga nakapegang ko ba nga si Allah agu si Rasulullah ikalima nagyang kuto adamul falah digan betegumpiya uway diga betegumpiya sang kaya dunia na ayamala na sa alungan na mauri sabab sa Peter Allah subhanahu wa ta'ala qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftiraan ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin malang nagyang utang mga tao pegang ko biniran sa Allah subhanahu wa ta'ala na miya didig silan nati Allah subhanahu wa ta'ala na di silan keturo uway na nagupo nga madidig nato na panikat dugumpian na nayon naka iti sa bapa pananggilan tanonan ikanam
rara dagiang ka iya kaangku basiku wallah agusiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiang ko to yuaddi ila dhulli wal mahana malagna ketundakan yang sagiang ko to kapakada panas nagugiang ko to pamana kapakaito uway pekada panas kana pekaito ka uway ay akala nga kataw nga na miya kalala kagagda nga sa ginaw nga ugida di nga katawan na makukuha ka adiman si kumanga tao uway tama sa watan nadir ka di pa suman-suman tama sa pesenga begumama nadir ka di indedawra sabab sagiang ko to pamana kata tagur lagi yang kota sifat pegang ku ben kasu Allah Subhanahu wa taala agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabab papitir Allah Subhanahu wa taala atigina innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin malagna gina ni bala sumangat tao apegang ko beniran su Allah Subhanahu wa taala tun ini ba pekada panasiran wallah Subhanahu wa taala ikapito amara ta'arara dagi yang kai akapegang kubah si wallah Subhanahu wa taala agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiang ko tuwa pamana na dika penematay na siksa ang asin wallah Subhanahu wa taala pekada panasangan asin ay mala na si isalungan na mori oy sabab sa yung takatir wallah Subhanahu wa taala atina qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allah kadhiba fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. So Nabiullah Musa na nagyang takya sa parin yang mga pagtaon niya na uban niyo pegang ko ba sa Allah Subhanahu wa taala uban niyo tukas ng Allah Subhanahu wa taala so kabukagan ka siksa ang kanunyan sang kay dinyo pamanaka dinyo pun kapamatay na siksa ang kanunyan na ayamala na kelapis din sa mga tao apa man na ulaw-ulera nagyang kana nakapangangkop ikawalo na seged samargen na sakaratal maut so tawa pegang ko banian su Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utakatir Allah Subhanahu wa taala tina walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun malagna gimutakap sakaratal maut tawa pegang ko binian su Allah Subhanahu wa taala agus Rasulullah na titud na siged sa kagya kamanuto na marata sakaratal maut ikasiyaw na giyang ko to pamana na kehalal raka amalag na miya patutar ka giyang ko to murka wallah rarangit yan nagugiyang ko to murka yan sabab sa giyang ko to kapegang ko bangkaon iti sabab papitir Allah Subhanahu wa taala tina wa man adlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ulaika yu'raduna ala rabbihim malagna giyang ko to mga tao pegang ko beniran su Allah Subhanahu wa taala na ketintiman dira na giyang ko to atun iniba na murka wallah Subhanahu wa taala kedalam sinan sa giyang ko ta murka wallah Subhanahu wa taala ikasapulo nagyang kuto at na sababun fi munaqashatil hisab yawmal qiyamah ikasapulo ararad amarat nagyang kaya kaang kubasik wallah usik Rasulullah na paman na magukit ka sa sumpitan sa giyang kuto paman na ka pamagito nga si mga amal sabab sa giyang kuto langwan na miya dedek langwan na ini yang kubka ko wallah ini yang kubka ko Rasulullah na usam langwan na minutar ka miya dedek na kita butuh derka yang kuto apa mana mga duseran kita sabab papitir wallah Subhanahu wa taala wala yahmilun athqalahum aw athqalan ma athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun di wallah Subhanahu wa taala asigura duden mapeluguiran oi mapuutuiran agi yang kuto apa mana mga dusa oi mga duseran nagusu mga dusa waya malag na miya mangunutikiran o miya nga dididigiran o na ipagi sikiran utatig wallah Subhanahu wa taala sa alungan na mori agi ang kutuwa nganin o paman nakiya ang kubayran si wallah Subhanahu wa taala na mga pagariko mga oripan wallah Subhanahu wa taala ikalaktanong ubatan maangkob sa wallah Subhanahu wa taala ubatan maangkob sa nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katitud na margan akeswa utaw sa giyang kaya dunia na amala na sa alungan na mori sa magikhlas tano si kuditano di ka pa magusyak wagamat tano agama Islam
di tano pamikiran malag na asar ka pa man makilala tano mapapiular tano na mapiat tano pagkaangkop sa Allah subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah di tano pikir ni asar ka sikat tano na di tano si indi gidayan sa mga ilmu pamana mga pakamumsa oy subhanallah pamana mga ibarat yan pamana na diyan ko tuwa di katiro sa bagi sa sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adung nasumiyong na aulia na ini dugaru nabi lima niya sang kuta kuburian malag na live ini dugar yang na kawan subhanallah pamana siku masaw mga sahabat Rasulullah siku masaw mga tabi'in asiyagad sira na mga ala atapang titwira na kailangan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itiptir una unta mga awid akala sumiyagad kiran na napakay sisiran sa papanok oy na upang man ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakambuot sang kanan nakuburian may pimpitire sa giyang kanan nakuburian na sungan na kayong mga sahaba sungan nila na ya Rasulullah na dito kami man to makandidamar sa nga masuso ami nanto na ikimusayar kar kami oy na da ami alwi abas mga sahaba nagimawan sila ng Rasulullah din ini dugar yang kira na liman yan so mga tabi'in subhanallah nanana miya kadak-dak la yaw pamana penganegta mga ilmu apiya makamamsa pakitukas si ko Allah subhanahu wa ta'ala pakiyang ko Allah subhanahu wa ta'ala agu si ko Rasulullah na siya pantano Allah subhanahu wa ta'ala si ko langwan o hindi lagi denan kamataan na miya negtan wagiyang ko to asapulo susun amarata rara dagiang kanan akaangku basi ko Allah subhanahu wa ta'ala gusi ko Rasulullah penintano ko Allah siya pantano niyan sa giyang kai akibubatug tano sa giyang kaya dunia awat nyar kita no suwas-waso syaitan taguan tano niya sa kapag-ikhlas si ko ditano di kapagagama mga bangsa ko panginintaan na miyakwat tano siya ndo sa giyang kaya kyaw saya tano ko dili kadu nagumarata ararad agiyang kai akaangku basi ko Allah agusi ko nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasangan wallah sa mapiya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh